I znam rad ljudi i zadovoljstvo mi je što sam pozvan da budem deo te priče, poštujem to što oni rade. I mislim da je makedonska scena jako zanimljiva i važna za balkanski strip i ilustraciju, zato što rade za velike izdavače u različitim oblastima, različite industrije i ne može se bez makedonske scene, ako govorimo o ilustraciji i toj umetnosti na Balkanu. Sjajni autori. Autori sa našeg podneblja, bez obzira iz koje zemlje dolaze, da li je to Srbija ili Hrvatska ili Bosna ili Makedonija, čak i Slovenija, jesu jako uticajni, pogotovo u stripu. Strip je, ako govorimo o Balkanu, pa slobodno mogu da kažem, jedna od najvažnijih naših umetnosti inače, pošto radimo za vodeće izdavače, godinama unazad, imamo ogromnu odgovornost u radu, dakle radimo sa veoma važnim naslovima, sa tim franšizama koje su u korporativnom, tom ipak svetskom stripu jako važne, sa velikom publikom, velikim tiražima. Iz svih zemalja u regionu, taj ex-jugoslovenski prostor, imaju veliki uticaj u stripu u svetu. I stvarno jesmo neka vrsta sile, tako reći. Pa se sada od onoga što sam radio, to je Tarzan pre 4 godine za francusko tržište, a sad radim za američko sa DC Comicsom na Batmanu, a razlika između evropskog i američkog je još veća. U Evrope, između Italijana i Francuza su razlike u svemu i u tome kako oni doživljavaju tu umetnost, koji su tiraži, kakva je publika i njena očekivanja, kako izgledaju uopšte ti stripovi i ilustracije u jednoj ili drugoj zemlji. Dok je sve to u odnosu na Ameriku još drugačije, još više različito. Ako ih mogu da izaberem nekog koja je najzanimljivija, američka je bez premca najdinamičnija, ali tamo nema zasluga, tamo nema onoga da se sad ti nešto radi i da to ostaje stalno važno i zanimljivo, nego uvek, pošto je brzo, uvek je sve smenljivo i dolaze novi i tako dalje. Dok u Evropi ima ona ipak stara dama baštini umetnost na drugačiji način, ona poštuje autora, umetnika ili umetnicu i to traje onda, dakle, kroz tiraže, kroz priznanje i slično. Ja mislim da ono neće naškoditi umetnosti inače, ne samo stripu, nego inače umetnosti, zato što nedostaje ta kreativna iskra. Ne može da odmeni ljudsku kreativnost, udahnuće, inspiraciju, prosto još uvijek ne može ili nema taj nivo razvijene svesti, tako reći, da usmišljava realnost sama.